Nova 145. epizoda emisije Pet Friendly upravo počinje. Ovaj pehar nije slučajno ovdje ispred nas. 5. godinu za redom Kinološko društvo Novi Beograd, emisija Pet Friendly i kompanija Večernje novosti dodeljuju nagradu pod nazivom Animals Best Friend. Nagradu dodeljujemo pojedincu, grupi ljudi, udruženjima građana ili nekoj kompaniji koja je najviše učinila za dobrobit kućnih ljubimaca, a i životinja uopšte u prethodnoj godini. Ukoliko poznajete nekoga ko je zaista pomogao životinjama, pozovite nas, imate u uglu našeg ekrana broj telefona ili nam se javite na mail kinolosko.nbgd@gmail.com i kratko nam obrazložite zašto baš tu osobu ili firmu ili kompaniju predlažete. Mi se zahvaljujemo hotelu New Belgrade u Novom Beogradu, Tošin Bunar 224A. Evo pogledajte ovaj divni ambijent, Akademiji Purity i modnom studiju Incognito. Uživajte u sljedećim kadrovima. Nešto potpuno novo. Danas nalazimo se u veterinarskoj ordinaciji Sore Karađorđe trg 32 u Zemunu. Lako ćete pronaći, ali nećemo baš o klasičnoj veterini da pričamo. Tu su sa nama dve divne dame. Jedna se zove Kristina Radović, a drugu predstavite nam vi. Druga mlada dama zapravo je jedna starija dama u godinama, gospođa Babi, poznatija, punog imena Juš, pas koji ima 18 godina. Koji ceo Beograd ovako otprilike poznaje, što po silnim maratonima koje smo trčali zajedno. Nekad je gospođa Baba bila u kolicima, znaju je svi koji se šetaju po Zemunskom keju, znaju je svi kupači sa Lida, tako da je ona jedna legenda, tako da kažem, ne samo grada Zemuna, nego i celog Beograda. Ona ima 18 godina, koliko godina je kod vas? Kod mene je punih 16 godina. Mi kad smo je našli, ona je već bila po proceni veterinara stara između godinu i po 2 dana, tako da otprilike cenimo da ima punih 18 i nadamo se da ćemo još narednih godinu, 2 dana da pričamo da ima 18, nećemo preći 18 nikako. Do sada nam je u našoj emisiji Pet Friendly najstarija kuca imala 16 godina. Wow. Ona nam je definitivno rekorderka. Divno. Jeste. E sad, naravno da smo mi ovde između ostalo zbog nje, ali htjeli smo na njenom primjeru svim našim gledalcima koji imaju kućne ljubimce da pokažemo kako možemo uz malo truda i znanja da pokušamo i da uspemo da produžimo životni vek našim kućnim ljubimcima. Tako je. Dakle, to je jedna posebna tema. I kako ćemo još možemo da kažemo i posebna manuelna fizioterapija. Tako je. Pa ajte našim gledalcima objasniti. Ajde, ja ću ovako da uvedem malo vaše gledalce u priču. Prvo da predstavim sebe. Kao što ste me predstavili, moje ime je Kristina Radović. Ja sam manuelni terapeut koji je 2011. godine došao iz Australije u Srbiju nakon završetka Natural Health Academy of Australia, gde sam specijalizirala manuelnu kliničku terapiju. Šta to podrazumeva? Podrazumeva domen fizikalne medicine i rehabilitacije, koji, kad kažete u Srbiji fizikalna medicina, obavezno se podrazumeva upotreba nekih aparata, lasera, magneta i tako dalje. Međutim, postoji onaj oblik manuelne terapije koji nije baziran na rad isključivo s aparatima, nego gde terapeuti koriste ruke i možemo reći da postoji, znači, onaj oblik koji je nama svima poznat, limfna drenaža. Znači, radi se manualno, radi se ručno. Za masažu ste svi čuli, radi se ručno. Kineziterapija je nešto što se radi rukama. S tim da moja specijalizacija jeste sve to, ali s akcentom na radu na tkivu koji se zove fascija. Da objasnimo šta je fascija. Hoćemo, naravno. Najlakše je objasniti ljudima pojam fascija da zamisle u svojim glavama jednu paukovu mrežu koja se razgranava duž cijelog tela. Obično bi ljudi mogli ovako da zamisle kad uzmete jednu
rozbratnu ili pileće belo meso, pa kad ga onako otvorite, ona providna opna. Znači, dobijete nešto što je izuzetno tanano, izuzetno pipljivo svileno, ali istovremeno jako, jako elastično. Kada pričamo o organizmu, da li je životinjski ili ljudski organizam, moramo da shvatimo da fascija oblaže sve organe, mišiće, ligamente, kosti, tetive unutar tela. Pošto sve to ima svoju fasciju, obično kažu, pa da li to je 1.000.001 fascija? Ne, to je samo jedna fascija koja se, znači, apsolutno razgranava duž celog tela. Mi možemo da kažemo da se ona prostire, što bi se rekao, od vrha nosa do repa, šape i tako dalje. Tako da postoji podela fascija, znači imamo površinsku fasciju, imamo dublju fasciju, imamo bočnu fasciju, imamo fasciju koja je visceralna, znači koja je unutrašnja fascija i tako dalje. To bi bila neka moja specijalizacija i neka tehnika rada kojom se ja bavim od 2011. godine kada sam iz Australije došla ovde. I pokrenula sam sa koleginicom i jednim kolegom jedno udruženje koje se bavi kontinuiranom edukacijom masera, fizioterapeuta, fizijatara, ortopeda, znači svi ljudi koji su iz domena medicine, a bave se rehabilitacijom. O tome ćemo malo kasnije. Hoćemo. Ovo sad zanima i mene, nadam se i gledalce. Ta fascija, dakle, ona prekriva celo telo kućnog ljubimca. Tako je. Šta vi to čarobno uradite sa kućnim ljubimcem i tom fascijom, da kućnom ljubimcu bude mnogo, mnogo bolje posle tretmana kod vas? Ok. Pošto fascija deluje na svim nivoima, pošto deluje na nivoima, rekli smo, znači unutrašnjih organa i spolja, fascija jako puno deluje i na centralni nervni sistem, odnosno na CNS. Psi, generalno, mahom životinje, ali kad pričamo o psima, psi su jedna jako, jako osetljiva bića. I za razliku od ljudi unutar svog organizma i unutar svoje konstitucije i psihologije, oni nemaju zavis, nemaju ljubomoru na tom nivou egoistično kao što čovek ima. I oni sve što doživljavaju u životu, doživljavaju samo kroz jednu čistu emociju. Pas, koliko god puta da ga čovek povredi, pas će opet da mu priđe. I psi su bića koja veruju. Oni su rođeni da veruju. Nažalost, ljudi to često umeju da zloupotrebljavaju. Pas zna kada neko želi da ga povredi. Isto tako pas zna kada može neko da mu pomogne. Tehnika rada, kada radimo sa psima, zapravo jeste dodir, jer kako i čovek voli da dobije dobar dodir. Znate, dete kada prvo padne, ono trči kod mame i tate u jedan zagrljaj, jer dodir leči. Ne postoji grubo maženje ili maženje koje boli, postoji samo nešto što prija i tako dalje. Kako kod ljudi, tako i kod pasa, možemo da kažemo da je ovo oblik dodira koji leči. Na kom nivou? Na nivou što kada pričamo o fasciji, i kada pričamo o tretmanu koji mi radimo sa životinjama, o kome ćemo malo kasnije govoriti, jeste zapravo dodir koji pruža psu poverenja i osjećaj sigurnosti. Pas kada oseti da je siguran i da ga nećete povrediti, on bukvalno šta god da mu radili, njemu će da prija. Vratimo se na fasciju koju smo rekli da je kao paukova mreža koja se razgranava duž celog tela i na tom nivou fascija je lepršava, svilena, istovremeno jako jaka. Ako postoji restrikcija u jednom delu tela, nije isključeno da će da se pojave simptomi u sasvim drugom delu tela, totalno udaljeni, ili da vi radeći na jednom segmentu tela osetite oslobađanje nekog spazma, neke boli, neke problematike u sasvim drugom delu tela psa. Sada imamo ovde jedan peškirić, ja ću samo pokazati, iskarikirat ću situaciju da, na primjer, postoji restrikcija u ovoj oblasti, koju ću ja ovako da uvrtim, a kao što možete da vidite, sa svih ostalih strana postoje neka dešavanja. Ukoliko bi ja povukla odavde, mogla bi da očekujem da će ova zona ovde da se oslobodi. Zamislite da je to fascija. Kada radimo sa fascijom, fascija ne trpi nikakvu invazivnu bol. Fasciju možete palpatorno ili vam ručno da osetite pod rukom i da osetite kako se ona pokreće, jer nju sačinjavaju kolagen, elastin i osnovna supstanca.
opet pričamo o nečemu što se rasteže, što je elastično i što je itekako protočno. Pas, kada osetite fasciju, kada krenete da radite sa njom, on osjeća jedno blago treperenje unutar tela. Nešto što za prvi put kada osete, obično su zbunjeni i samo onako trepću, ali ne žele da to prestane. Žele da se to nastavi. Tako da mi u našoj praksi nismo doživjeli da nam je pas bio na jednom tretmanu, a da sledeći put nije hteo da dođe. Mene obično svi psi kad vidu prvo mi legnu i otprilike radim, evo je ona što će nešto da mi radi. Ne boli ih, što je najvažnije. Tretman nije bolan. To je vrlo bitno. To je najvažnije i tekako ima jako puno učinka, jer vi radeći na fasciji radite i na kostima, i na mišićima, i na ligamentima, i na tetivama i uopšte, znači, na opštem poboljšanju psihofizičkog zdravlja. Ljudi koji su koristili vaše usluge, to jest njihove tretmane, da, kažu da već posle 2 do 3 tretmana već vidljivi napredak postoji. Tako je. Postoji, s obzirom da smo rekli da se fascija menja i da je, kao što smo pokazali na primjeru peškira, nešto što povlači sa sobom strukture, generalno mi, ako dobijemo psa koje, na primjer, recimo, boluje od displazije kukova, ne postoji čarobna tableta i nije sve u hirurgiji. I ta hirurgija zahteva preoperativni i postoperativni rehab, ili vam rehabilitaciju, gde mi, na primjer, ako pas ima ugrađen neki implant ili nešto unutar sebe, šape, nije bitno, same karlice, mi ne možemo da primenimo klasičnu fizikalnu terapiju, zato što je kontraindikovano. Nego moramo da upotrebimo nešto što se zovu vežbe i nešto što se zovu manualni tretmani. Tu mi stupamo na scenu, jer radeći sa psima koji vide da osjećaju da im se nešto dešava, da im jeste zapravo nešto bolje, primenjuju na način da se zapravo teraju svoje telo da se što pre rehabilituje. E sad, ta terapija je namenjena, je li tako, zdravim kucama i zdravim kucama. Tako je. I to onima koji imaju, da kažemo, povećanu aktivnost, koji idu na izložbe, je li tako? Tako je. Kada pričamo o CMT terapiji, moram samo da objasnim vašim gledalcima kako je zapravo došlo do nje. S obzirom da sam ja dugogodišnji terapeut koji radi u humanoj medicini i humanim ordinacijama vezano za ortopediju, fizikalnu medicinu i tako dalje, moja ljubav prema psima je zapravo od kad ja postojim, znam za to nešto unutar mene. I ja sam uvek želela da radim nešto sa psima, ali eto nisam bila dovoljno hrabra da upišem veterinu, zato što nije život samo jedna lepa stvar. Ne mogu svi da budu veterinari. Tako je. I one druge stvari. I kad sam završila rehabilitaciju u humanoj, počela sam da se interesujem kako bi ja to mogla da primenim na pse. I zapravo sam ja počela prvo da radim sa gospođa Babi, koja je nakon jednog skoka sa stene u Rovinju zapravo sebi povredila šapu. I pošto mi veterinar nije bio dostupan i nije mi bio blizu, ja sam zapravo sve ono što radim već sa ljudima počela da radim sa njom i videla sam da sam ja uspela nekako tu nogicu da osposobim, da bi pas nakon 10 sati od jedne povrede koja je zapravo bila i bio je i otak prisutan i tako dalje, pas je krenula da hoda. S obzirom da nisam, jel te, znala šta i kako, onda opet sam se vratila za Australiju i uspela sam tamo da završim neke od principijalnih koji su mi bile dostupne edukacije na radu sa malim životinjama, odnosno sa psima. Kasnije usledila je edukacija EMET tehnike koju sam završila u Hrvatskoj. Onda je krenulo doškolovavanje preko online, čitanje gomile knjiga, razgovori sa veterinarom, između ostalom i sa veterinarkom u čijoj ordinaciji smo trenutno. I šta se dogodilo? Dogodilo se da sam bila dovoljno hrabra da od raznih tehnika izvučem maksimum i napravim nešto što je svoje. Tu mi je pomagao jedan mladi veterinar koji, nažalost, nije danas sa nama, zaposlen kao asistent na Veterinarskom fakultetu u Beogradu. I uz njegovu pomoć sa objašnjenja sa veterinarske strane napravili smo CMT tehniku. I CMT je nastala, znači, kao sinteza
jako puno manualnih terapija. Počeli smo da radimo prvo sa psima koji su imali problematiku nakon intervencija, hirurških intervencija, znači da li su to TPLO, da li su to displazije kukova, da li su to povrede šapa, da li su to povrede kičmenih stubova, da bi počeli ljudi da se javljaju koji su imali problema sa kućnim ljubimcima, psima i mačkama koji su bili anksiozni. I shvatili su da ova terapija zapravo njih oslobađa, da ih opušta. Onda su krenuli da se javljaju vlasnici pasa koji su koristili pse koji su bili u treningu, znači to su trkački psi, psi koji su išli na agility i psi koji su bili na nivou potražnih pasa. To je vrlo interesantno. Dakle, da ovi tretmani su izvanredni i za kuce koji su sa povećanom aktivnošću, a i za kuce koji su pasivni. Tako je. Stari psi uživaju u ovome, s obzirom da oni već zbog svojih godina, kao što je primjer gospođa Babi, nisu u stanju da se fino onako, što bi rekli melt, da se fino protegnu. I s obzirom da mi u tehnici CMT-a u tretmanu radimo jako puno istezanja. Njima to jako puno prija, a opet nema bola. E sad, vi organizujete zajedno sa vašim prijateljima određeni seminare. Tako je, edukacije. Edukacije, kurseve, koje, vi ćete nam reći koliko puta godišnje, ko može sve to da pohađa i kada prvi sljedeći planirate. Što se same tiče edukacije, mi smo zapravo krenuli s edukacijama prvo u Hrvatskoj, s obzirom da ja, ponavljam, iz te humane medicine imamo dogovor sa Hrvatskom udrugom oboljelih od sklerodermije da držimo edukacije za fizioterapeute i terapeute sa tih prostora. Zatim smo napravili neku kao saradnju sa veleučilištem Manuale, to je veleučilište koje se bavi kontinuiranom edukacijom odraslih i koji su nam omogućili da naši terapeuti koji završe CMT terapiju nakon završetka i dobijanja diplome mogu da upišu u radnu knjižicu. To je upis, to je pečat Evropske unije, tako da naši terapeuti mogu bez ikakvih problema unutar Evrope da rade kako pri veterinarskim ordinacijama, tako i pri nekim salonima za rehabilitaciju pasa, centrima za rehabilitaciju pasa, pa počevši od onoga da sami u Barceloni vi imate na svakom trećem koraku centre za masažu pasa. Znači, tako da naši terapeuti, ko bi mogli biti? Mogu da budu svi oni koji su iz sveta veterine, mogu da budu grumeri, mogu da budu osobe sa završenom srednjom veterinarskom školom. Da li mi kao novinari možemo da budemo? Apsolutno. Dovoljno je da volite pse. Znači, naši seminari su bazirani na takvom nivou da mogu da isprate, da dobiju osnovu anatomije, ne anatomiju, mi nismo veterinari, barem ja nisam veterinar, kolega jeste, ali ja nisam, ali da možemo da znamo kada kažem, ok, da imamo cervikalni deo kičmenog stuba, torakalni deo kičmenog stuba, lumbalni deo, sakralni deo kičmenog stuba, da znamo da glava psa je različita. Znači, sve to ljudi uče na našim seminarima i ono što je najvažnije, uče primjenu tehnike koja ih je zapravo dovela tu. Seminar je baziran na 2 nivoa. Prvi nivo na kome učimo o toj čarobnoj fasciji i učimo neke principe myofascial release tehnike koja je manualni rad na fasciji, dok taj nivo traje 2,5 dana, petak, subotu, nedelju. Drugi nivo se obično, ili van drugi modul, jeste već organizovan za nekih mjesec dana, koji je malo dublji rad. Rad je na trigger tačkama, znači to je brzinsko oslobađanje mišića, koje je jako, jako aktivno za pse koji su u sportu i pse koji se bave nekakvim radom, radnim psima nazovimo ih, i princip istezanja. Nakon oba modula, nakon 2 mjeseca, od završenog drugog modula, naši polaznici su zamoljeni da dođu na diplomu. Diploma podrazumeva da su u obavezi da provedu 100 sati ili u nekom azilu, ili pri nekoj veterinarskoj ordinaciji, ili pri nekom centru za rehabilitaciju pasa, gde mogu da prikažu neki study cases. Znači, neki slučaj na kome su radili. Mi smo, naravno, kolega i ja toliko otvoreni da imamo od svih naših polaznika seminara grupe, WhatsApp ili Viber, gde komentarišemo njihove uspehe, nedoumice, rešavamo zajedno situacije, dostupni smo non stop.
Što se Beograda tiče, planiramo svakako edukaciju koja će biti održana baš u ovoj veterinarskoj ordinaciji SORE u Zemunu. Negde na proleće, ajde da kažemo kraj proleća, početak leta, tačan termin ne možemo da znamo s obzirom da eto ova situacija zbog korone nam ne dozvoljava da nešto planiramo mnogo unapred, a da budemo precizni i tačni. U svakom slučaju najava će biti. Da se vratimo na početak onog današnjeg našeg razgovora. Zbog čega smo tu. Zbog čega smo tu. Kažem, koji je čarobni štapić, šta ste vi radili ovoj lepoj devojci da ona 18 godina živi u sreći i radosti? Ova gospođa Pas je zapravo bila moj pokusni kunić za sve ove terapije i tretmane koji su učinkoviti i zbog toga i tu. Gospođa Pas svakog dana ima tretman u trajanju od pola sata do sat vremena, zavisnosti njenim potrebama. Mnogo se isteže, mnogo hoda, bez obzira na njene godine, jer ona ima i osteoartritis, ima i dijabetes. Fizička aktivnost. Ljudi ne mogu da shvate da pas je životinja kojoj je potreban prazan prostor, otvoren prostor, da može da hoda, da može da trči. Pokret, upravo pokret. Nije imati psa i voditi ga na povodcu krug oko zgrade. Znači, to je jako loše za fizičko zdravlje psa. Pas, znači, da bi bio zdrav, treba zdravo da jede. Znači, da jede hranu bez masti, da ne jede gluposti, da ne jede koske, da ima, znači, svakodnevne šetnje, a kada dođe u neke godine, znači, mu treba pomoći. Pomoći mu tako što ćete ga ili vežbati, ili mu priuštiti neku masažicu blagu, istrčavati, voditi na plivanje, voditi, znači, računa. Samo voditi računa, kao i ljudi, kao i u ljudskom svetu. Kad ste stari, ne znači da treba da legnete u krevet i da gledate televizor ceo dan. Samo pokret i samo fizička aktivnost. I evo, ajde da pozovemo, dakle, ljude, svi koji su zainteresovani, dakle, vlasnici kućnih ljubimaca, ali isto tako i veterinari. Gde mogu da vam se jave da bi zajedno organizovali taj kurs i oni bili aktivni učesnici tog kursa? Kako da ne? Znači, mi imamo Facebook profil CMT Canine Manual Therapy. Znači, vidjet ćete, prepoznatljiv je po gospođi Pas i po našem logotipu, na koji redovno na toj stranici obaveštavamo o svim predstojećim seminarima, nekim radionicama i stvarima koji su interesantne, tako da možete da nas, što bi se reklo u današnje vreme, zapratite na stranici, da nas pronađete ili da dođete u veterinarsku ambulantu SORE ovde u Zemun kod nas, pa eto da dovedete vaše kućne ljubimce na jedan mali užitak i zbog koga će vam jako puno biti zahvalni. Ja mislim da će biti veliki užitak, ne mali. Puno vam hvala, Kristina, na ovom razgovoru. Hvala. Hvala vama. Sad, nastavljamo razgovor, pošto je sad još malo dolazi nam proleće, lepo vreme i ono standardno problemi nas vlasnika sa, ne sa kućnim ljubimcima, nego sa svim onim, kako da ih nazovemo? Sa spoljašnjim i neprijateljima. I unutrašnjim neprijateljima. Verica Nedeljković, doktor veterinarske medicine. Šta možemo da kažemo i da poručimo i da savjetujemo sve vlasnike kućnih ljubimaca sad u predstojećoj sezoni? Pa ovako, moj najiskreniji savjet je da štite životinje tokom cele godine protiv spoljašnjih parazita. To su zapravo krpelji i buve, naravno i srčani crv koji prenose komarci. Jer više te zime nisu zime kao što su bila nekad, kada je bilo na minus 10, minus 20 stepeni, krpelja ima stalno, svuda. Oni mogu samo malo da se prikriju, budu u nekoj hibernaciji, čim je malo topliji dan, oni odmah su gladni, krenu, napadaju. Tako da štitite svoje životinje, znači svaki mesec, na 4 nedelje se stavljaju, postoje razni preparati, odlučite se, postoje ampulice, to su takozvani spot tonovi, postoje tablete koje se daju, koje mogu kuce da pojedu, ali gledajte da to bude redovno, da to bude čak i ranije, znači na 25-26 dana, da ne čekate, već 29. dan može biti koban i može biti kasno. Sve više i više problema imamo sa srčanim crvima u Srbiji. Šta da radimo po tom pitanju? I tu postoji takođe preventiva koja se daje mesečno, postoje testovi koji su obavezni da se rade godišnje, bez obzira što se pas štiti. Tokom cele godine takođe ga treba štititi i protiv tog srčanog crva koji prenose komarci.
obavezan je i taj preporučilje barem, eto da se radi jednom godišnje taj test nasrčanog crva. To je bolest koja se dugotrajno leči, znači preko 6 mjeseci se leči, postoji tu i više metoda. Zašto doći u takvu situaciju ako može da se spreči? I da pozovemo ljude naravno na ono što neki zaboravljaju, to je obavezna vakcinacija protiv besnila i mikročipovanja. Tako je. Mnogi ljudi su još uvijek skeptični protiv tog mikročipovanja. Mislim da nema potrebe za tim, da je to zapravo jedna jako dobra stvar. Znači, ja sam ne znam koliko ljubimaca vratila svojim kućama zahvaljujući upravo tom mikročipu i da to nije nikako ono čipovanje sada, da tu nema potrebe da se plaše toga, da je to u stvari jedna jako dobra stvar. Interesantna stvar, upravo što ste rekli, da su mikročipovi pokazali kao, da kažem, velika prednost pri pronalaženju kućnih ljubimaca. Jeste. Znači, ja to preporučujem isto od srca, nema nikakvih kontraindikacija, apsolutno, tako da čipujte svoje ljubimce, mislim da je to potpuno okej, stvarno, ja sam prvo čipovala svog psa. Evo, vi preporučujete čipovanje, mi preporučujemo i našim gledalcima slobodno koje u Beogradu, svratite do veterinarske ordinacije SORE koja se nalazi u Zemunu. Evo, dočekat će vas doktorka Verica i nadam se da će i vama i vašem kućnom ljubimcu biti lepo ovde. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vama. Vlasnici restorana, dostavite hranu uz 0% provizije. Već gotova aplikacija za naručivanje dostupna uvek, čak i na vašoj Facebook stranici. Aplikacija omogućava naručivanje sa svih mobilnih uređaja, dok u isto vreme kupac dobija potvrdu iz restorana kao i procenjeno vreme isporuke, dok svi pokazatelji beleže konstantan rast prodaje uz angažovanje novih kupaca. Bez posrednika, bez provizije. Vaš restoran, vaša aplikacija za naručivanje uz popuste i promo kodove za vaše stalne goste. Visoko dostupan, brz i pouzdan prodavac za sve ukuse. Upoznajte ga na www.fooddruid.rs ili pozivom na broj 063 766 4956. Osigurajmo one koje najviše volimo. Da li smo se ikada zapitali koliko vredi jedan život onih koje mi najviše volimo? 2020. godina donela je mnoge preokrete, one koje nismo mogli ni da zamislimo, a to je samo jedan deo života svakoga od nas. U doba najveće pandemije u 21. veku živote je izgubilo mnogo ljudi, ali šta je sa našim krznenim prijateljima? Kućni ljubimac je voljeni član porodice. Da li možete da zamislite da ga osigurate? I to samo jednim klikom. Osiguranje pruža finansijsku zaštitu u slučaju nepredviđenih događaja koji mogu ugroziti zdravlje i život vašeg kućnog ljubimca. Generali osiguranje Srbija osmislilo je način kako je možemo biti svi trajno spokojni, i vlasnici i ljubimci. Generali osiguranje ljubimaca pokriva troškove lečenja do čak 100.000 dinara u slučaju bolesti ili nezgode, kao i naknadu usled uginuća ili eutanazije, ili ukoliko vaš ljubimac učini štetu drugim osobama. Bilo bi sjajno biti siguran kao vlasnik kada je reč o zdravlju vašeg ljubimca, jer oni to zaslužuju. Generali osiguranje obezbeđuje gratis polivalentnu vakcinu za ugovaranje osiguranja u trajanju od najmanje 6 mjeseci u kontinuitetu, zaštitu od rizika kojima je izložen svaki vlasnik kućnog ljubimca i, što je najbitnije, izbor paketa po meri sa pristupačnom premijom i fleksibilnim načinima plaćanja.
Obezbedili smo mrežu veterinarskih ordinacija koje pružaju usluge Generali osiguranja za vašeg ljubimca. Osiguranje kućnih ljubimaca možete kupiti u svim filijalama Generali osiguranja Srbije ili putem mobilne aplikacije Generali Srbija koju možete preuzeti u online prodavnicama Google Play i App Store. Više o uslovima i premiji osiguranja možete pronaći na Generali mobilnoj aplikaciji, na internet adresi ili kontakt centru kao i na skeniranom QR kodu koji se nalazi u dnu vašeg ekrana. Generali osiguranje. Završena je još jedna emisija Pet Friendly. Zahvaljujemo se hotelu New Belgrade što su nas ovako lepo ugostili, Akademiji Purity i modnom studiju Incognito. Vidimo se u sljedećoj epizodi.